Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Uway u Dr. jang Shillong Civil Hospital, yo balatep kerteng kum u Dr. Isaac Iem. Ubalong ru u General Surgeon balakam lang ba jong kanika hospital. Ulaman saw na kajing kedia jong kasimpre akti khon hakadiang kamon haden ba kajing le klumar uway unong Amerika. Yo balatep kerteng kum u Theodore Molem. Kabalaja haka COVID-19 wing jong kanika hospital. Haka janmiet jong kan retrek mata bana jeliu rajar arpau kumba haka por ndrushteng janmiet. Uni unong Amerika udai basong basa haka yeng jong jitendra dekhar haka snong laujen reo Shillong bat udai ubajutre bat ke NGO Blind Lead Trust nong thamai laujen reo haka jingkran bat ke batu CTV u Surgeon Superintendent jong ke Shillong Civil Hospital u Dr. SS Nongbri ulai tho banakaliang ki bor penya jong ke hospital kim simla mudoi AA ruem persya ya uni unong Amerika henrei ke hospital kelas ai tang da ke jingtho halor kani ke jingja syakatnat ke koi ke khia jong ke sarkar jela bakan sim khia halor kani ke jingja sedang kalong bakiawan nang tina guati uniu Theodore Molem wan lang bat ini iba wampor hemonki lamari ukulim bau di driver ti giwan jelam hang ni bakin le ka tuka screening ni ingkong bat hadir makin le test ti ki kalaya kum tu hi na sedang nang ni na po screening area kala dep screen kala poi nagi poi hang tai ru bat ki doktor yang tu wampir la dep do poi hang ni u Theodore Molem pat telah screening kong ulong kooperatif tenda hadin telah dep screen telah dep examine ki doktor ki ang ban sim throat swab kensan ulong very violent very ayu halau kan hiat ki doktor itu to report ti doktor Isaac idon ile yang ubang nyap le nyap follow ni protokol bang imla ban pelat kum tu klaim le test sin mangila register ngin hable ega test tentang ngin saai mai phi ba phin let pat si lani sa jaka corona case center bobo ikini bawan number ni wan gohati ti hakata ka jingjang to hi ula tu khedom kumnom tip song thoi ka e ba ja ru sangkasan o thi na jingthia swa simadan mare ang te po entrance umut ban phet tu security guard udang tu khang ka ni ka collapse gate khang no kan khang ke tu khang sunan ke tu khang kan ka aluminium duan ni dan hang tu kan kenjat ke khang eu penpat itu khang dan hang tu la kenjat la halang tu apa staff baru ke eting ke iri lut saja kamera dia dan Dr. Isaac Dr. Khongwil mata gitu ki security badan support mat kilap tek sendrang ti persang ban control di la tu song sa wheelchair la sangap jar sifang usong wheelchair hadim usong wheelchair la keren le la halab yang upek nang nu jaka balaban la tenang ni sata siliang kedon ki area pengithat jang kalong hajrong pi sapok kedika ground floor aka basement tu mut mare nang tu kan mare te yo bat security la yo bat security kat kat ki konrup baro ang ta kan jeng Dr. Isaac u Dr. Mubir ki security nang ta ki lab type dah kenduk mentah tu kiwan ngapa ngadon ni kamera kiwan ni suai ngabal jam tang mare phone na ISP punya SP dengan mio kemudian on the line tengah phone na iba deki dekhar itu ISP te immediately la pha no ki pulit pat on sempa pulit tengi sat yo ban bat yu hakapor bai lele am ta ibat ubri uksan uyo ban kedia ini sempat keti jong Dr. Razak seberak hon kiwi kemen sao iwi nas kentai isilong kumbasa kura lam de kura bu sa hebat kedai nak ti to im lele tar im da long serious mereka bai jabo yu long bo hala sa kerkat nang tau tim plai kita si doktor orang tu sekawi bu buntiu ulek knang buntiu speed terus sudong em nak kalian chung ila asin tho sei badai pet yang director chung ngala ai immediately ngala information verbally te ke jeng tho dong ngala ai menin sei tengah WhatsApp sei tu officially kalau poi stay ke jeng tho ang ni pi kada ke jeng yang hang ni kalong bakawai ba hasibah hospital ke jaka ke baki bro ke tes ki wanang ni ki bawan na bar di hamtam ki wan tes ni tiga ngile kat bala man long thoro
bakal long disiplin maka kam dia ban long mas pendep rukom te ban lek state ban dep no re ngilek kata rukom ba ngin yo equality result kan nama ngilek state tentang ngim yo ban sim swab ha dah phak pai ketuk sampel sini grim ski yang sampel quality is not up to the mark kambiang ke sampel nang ta collection do kambiang ti kita baru ngi avoid ban yo kita nama ngim kuat ban khot ban itu gibre ban lek retesting tu nama is not otherwise ban retest iki ka kham slu ka rukom penyat ni ka slu nama ban ngi kuat ban lep ha di kejing kentu ka kiwiru habi piwan ni kam deng molek test salap ye let test private pisong tang spang la sim snam la dap la let but over here crowd bobon ni hab ya do lan ni pihak kejing keli bangi keli hang ni apa screening trace area ru kejing keli ki bobon ni keli nama ba hang tu ngi hab screen ma ki wan na e kontak bat no don em ko kontak ki ban na sport na sawar ko Maharashtra Delhi ki don em ki beriu ki ba ki lai kontak nama de ki song hama hapo sebut Bombay kisah yang awak kisong hayang when they move out dari kimi sabar ki kendo ki beriu habos lan ni halanti lan ni taksi di pimtip itu diberi usang pulang bat ini mak itu kalau ada red zone area that's very important to screen them kan jadi kadang ngilong proses kam slow ngai till now ngampat yo complain ini ki baik kalau we are doing our best to give the best result kan. He had gone from here to Guwahati just to pick up the person who had undergone an operation there. I will not tell the name of the person, and he had accompanied back to Shillong. So that is why he had gone directly to his home place. But the owner of the house, knowing fully well that he is supposed to get himself tested first, so had accordingly informed the health authorities and the police. And accordingly also they had gone to pick him up. Because of that, this scuffle, everything happened. And he was very uncooperative because of that. But later on the next day, when it was explained to him nicely, very well, then he had agreed, sample was taken, and then he was put under home quarantine. And his report turned out negative.